Belfort, Mulhausen, non Mulhouse, tout Alsace che traverseren. Alsace che per nosaltres demorava francès de tout chon. Boudou és un autor que és agradiu de treballar sus manuscrits perquè tot és pla reditit, escriu força pla e tot és simple a navidir de llegir. Eu avevo fatto la tesi sulla Seconda Guerra Mondiale e l'ho revistos publicados pendant la Seconda Guerra Mondiale. Descobrigueri aquest manuscrit de la Cruz de Toulouse. És com un journal autobiogràfic de Boudou, mentre que és al servici del treball obligatori a Breslau en 1944. E Boudou conta tutta sa passeggiata din la vida de Breslau, sa vida che tomena all'estero, il mondo che incontro sul treball din l'usina Peri. Que nous sauteren, de nuets, men souveni pas. Me souveni solument d'un garo grande, sen cap de fioc, de lanterne, de res. Los rals lungs e lungs que calietzaven giù la luna. Un tren nous cruzet d'una machina grossa e de bagus sens fi, negres de sio negro, me pareció que lo fum pudio lo camí. És important de continuar de fer viure aco e saber tot el treball del cerdoc que es faig e que és estat faig dempués sa creació, perché pusché se continua questa memoria e questa vida della letteratura occitana, hi ha bisogno di istituzioni come lo Cerdoc.